Kua pania te whakataetae a tō kihi ki tua ki te riko, whai muri ho i ngā heitara i whiua atu rā ki runga i ngā kai whakawā o te whakataetae me te kōmiti whakahaere. Kei a Hania Douglas, ngā whakamārama. Hei tā tēnei māngai mo ngā kai whakawā haka o te tai tokerau, kua tai te wā kia tahia te marae. Ai i panaia etahi, engari kaore e nā kupu whakahau i hangai ki ngā kai whakawā. E whakautu ana Nelly Johnstone i ngā heitara i whiua ki runga i ngā kai whakawā o tō kihi ki tua i enei rangi nei. He heitara mo te haurangitanga, te papaki tai me te whakatumatuma. He whakapai e ki ana i peia rātau i te tahi mō tērā. He heitara mo te takahi i te mana o te kaupapa. Hei tā ngā kai whakahaere e whakapāha ana rātau mo ngā heitara i whiua, ahakoa e hara i a rātau aua kupu. And so the judges have got a raw deal, definitely. They've been, you know, and I know that they're concerned about their integrity in terms of how they will be viewed nationally by other bodies. I mean, would they even be asked? Because it's, and this is what's happened. Hei tā Johnstone, ahakoa e whakahea ana rātau ki ngā whakapai, e whakai ana ia ki ngā wangawanga mo te taha ki te waipiro me te tū hei tauira. Ai, e tautoko ana i te kōrero, e hara tēnei kōrero, tēnei enei mahi i te tika. Kamatu, kei te tāmi tonu i ngā kaupapa, e whakahaerehi a tonu tia nei. I whakapātua te karere ki te mō tērā, moa rātau whakaro mo ngā kai whakawā, engari auare ake. He oi anō, heita, pōmare peita, mutu ana ngā mahi, a wāte ana te tangata ki te mahi i tāna i pai ai. Ko te ngā kupu, ngā kōrero a taua wahine, ki te ti hai i tā rātau tūranga kai whakawā, he kino tēnā. Nā te mea, nei tangata he pakeke. Ko mutu a rātau mahi, ka taia e rātau ki te mahi ngā mahi a ngā pō. Me te manako kia hoki anō te aro ki ngā tamariki, i whakataetai ki te whakakanohi i te rohe, ki te paparewa o te motu, ka tū a te rātau. Hania Douglas, Te Karere.